što kažu naši stari, kaže Ivan Vojić, kaže, u starini, kaže, nekad je bilo i dika i ponos poginuti za Srbiju. Ali to sad ne znači da treba to u praktičnoj primjeni na neki način osporiti. Jer kaže, mi sad, kaže, izučavamo u školama ko je bio Ahil, ko je bio, ne kažem da ne treba da se razumemo, ali taj, kaže, Ahil ne bi mogao da uzjaše kušlju Hajduk Veljkovog. E sad ti postaviti pitanje, i ko nam uči decu? Nije ni čudo što beže iz škole. I, znaš, ja bi ovako stari kljakav uteko da mogu, ali ne mogu od sebe, nažalost. I to je za sad toliko. Ali gledajte, u ovoj priči narod pamti vremena, opet vam kažem, kad je Bog hodao po zemlji, i to ukazuje, na primjer, i ova priča o Žutom moru. Oni ne pominju Panonsko more. Ono se pominje kao Žuto more. Ne more kao mi, onako bezazleno što ga oslovljavamo tepajući mu. Jel, pazite, tu se, na primjer, na toj Morana, zna se i Pamorava, Pomorača, Moriš. To su vode kojima je omeđena naša država i koja doseže do sveta mrtvih na svoj način, gdje su i odlazile duše naših pokojnika. I sad kaže on, sedimo mi ispod, neka jesen uhvatila, on kaže, pije rakiju, kaže, uvatila me sipnja, moram malo da presečem to muku, pa me nudi, napijem i tako. Ovdje, kaže, sve tamo Božju materinu, a to je visoravan koja nadilazi ovako našu okolinu i seže u pretpostavljenom pravcu do Palanke i tamo do Smedereva i do Dunava. I išla je ta voda čak u Božju materinu. I sad, kaže, car Konstantin i carica Jelena obavežu svoje roblje da prokopaju i Đerdap, ali se njihov sin, to je sad predanje koje se istorijski ne uklapa, ni carica Jelena, ni Konstantin, ali mi se to prepisuje, da podgovori te mučenike da ne kopaju ili će ih voda podaviti. Šta je bilo, ne znamo, tek oni prokopaju Đerdap, kaže on, voda odatekne, a mi se naselimo tu. Zamislite ta priča, ali gledajte, ispod oraćeg sloja u našoj okolini kopan je do skora žuti pesak koji je pogodovao za zidanje kuća ciglom. Onaj malter što je uspostavljeno, tako da ta priča nije bez osnova. I on kaže, kad je to žute more preovlađivalo ovde, lađe su pristajale na vrh Ostravice, na gradinu u Kotraži i još, kaže, postoji alke gde su lađe prevezivane. On je čovjek živeo kada? Pa živeo do pre skoro 30... A rođen je možda krajem 19. veka? 900 i neke godine. A, znači početkom 20. Dakle, tako, krupna ljudovina. Inače, Sveti Đorđe, imam ovde u toj priči našeg deda Milutina Šišmanovića, i onda on je bio u tamnici nekoga cara, čija kćer je, u ta vremena narod nije umirao, nego ih je neka ala izađe iz nekog jezera i onda ih je proždirala. I došao je red i na njegovu kćer da se... Nekim žrebom ili tako? Pa nemam pojma, znaš kako. I onda ona kaže, meni će, kaže, Sveti Đorđe da spase, nego ti njega pusti za psane i tako i biva. Kaže, leže, kaže, Đorđe na obalu i kaže, kad se voda zaljulja u jezeru, što je znak da će ala skorije da se pomali na površinu, ti me probudi. Valjda ga, šta ja znam, tamnica izmorila i tako dalje. On kaže, i bi tako ko što beše, on kaže, skide kanice. Kanica je deo srpske narodne nošnje u pojasu što se vezuje oko struka, zaveza, kaže, alu za glavu i provede kroz grad Trojan.
I u gradu Trojanu on je pogubio, sečeo glavu, glava mrtva, ali progovara. Đorđe, ti si osad bio običan Đorđe, sad si sveti Đorđe, ali će ti moja glava dodijati, tebi i narodu tvome, jer će se iz nje, kaže, namnožiti braničevske muve. Golubački, mislim ja znam kao golubačke mušice. A on je stigao da pita glavu za šta je lek, što je to bilo u nekom protokolu, a ona kaže samo pali đubre. Tako da je čovjek, eto... Pali đubre? Đubre. Da te muve braničevke se... Beže od dima. Sve su to okolnosti, pa onda... Ne, te muve su bile do skoro sa podizanjem nivoa Dunava zbog Đerdapa je prestala. Pa verovatno. Ali kažu da su se pojavile za vreme bombardovanja, kao opomena. Kao da imaju neke veze sa nekom lošim vremenima. I to se pamtilo i tragovi tog pamćenja su došli do mene. Jer zamislite, ja sam možda posljednji živi svedok jedne nepismene istorije u našem kraju. Kad je Šumadija bila more, kazivanje Milutina Šišmanovića iz starog sela kod Masloševa. Nekad je sve ovo bilo more, žuto more je ovo bilo. Na ostravici su gor lađe pristajale, alke ima i sad gde su prevezivane. I danas stoje, i na gradini. Eno je tamo gde sam pružio prst. Ko traži više azbesta u stragarima ono brdo, jest, tu je gradina, i tu su lađe prevezivane, i to je bilo, a vud je more bilo i išlo tam u Božju materinu. Onda car Konstantin prokopa Đerdap. On kopo, vojska, a njegov sin kaže im da će ta voda kad gurne, sve da ih potopi, i odustane vojska, ne da kopa. Oni sve kažu caru šta im je kazao njegov sin. I car Konstantin ubije sina i prokopaju oni Đerdap. Vojska se onda podavi i more odatekne i narod se naseli ovdje. Eto, čuo sam od stari tako. Rekao ti ja, vod je bilo ovo žuto more i dole u solište što se zove u Masloševu, to je od toga. To je bila slana so, tu su orgele konja dolazile ranije, na solište to i odlazile. Žuto more bilo ovdje, a car Konstantin i Jelena, zato su oni posvećeni, što su prokopali to, Đerdap, da odatekne voda. On je ubio sina da propušti vodu, da se narod naseli tu. Eto, mi smo se svi naselili tu. Čuli smo ovo zabilježeno predanje od vaše strane u novinama koje ste objavili o Žutom moru. Da. Kako ste došli do njega i kakav je odjek tog predanja? Pa slušajte, gde god sam razabrao da ima ljudi obdarenih da saopšte ono što bi oni rekli i prije da su imali kome. Oni, na primjer, neki Bogoljub Vujanović, on je bio u Mornarici. Na primjer, veoma star čovek kad je stvorena 918. država i on je prvi put vidio more. I sad neki također, pazi, taj naše iskustvo sa vodom, niko ne tumači. Naše ovdje imate veštačke brane i jezera. Retko ko da sad u narodu krene i da nekim uputnicima pojasni vreme šta je narod prema vodi, koja je bila ta visička sila od svih vremena. Zar je moja majka trebala da primeti da nama nikad kiša nije dolazila do pole, dok nije, kaže, Đerdap podignut. Da li postoji mogućnost, sad to predanje o tom Žutom moru, da je bilo negdje i pre nego što ste vi čuli? Nažalost, ja nisam. Vi ste ga čuli samo od tog? Samo iz te nepismene istorije? Jest, samo od Milutina Šišmanovića. Ali ste pročitali ili ste to saznali drugačije, da se da u Jadru postoji slično predanje? Pa znam, postoji u Baroševcu, ovdje u Kolubari. Ali ne mogu da, pošto ne vidim, znate, ne mogu da beleškama da vladam, da bi mogao da to sad valjano notiram kroz neku priču. Ali to ne znači, jer pazite, priče i predanja
traju sa narodom. Seodbom je neko odneo sa sobom priču iz zavičaja. I tamo je ta priča opstala da postoji danas danji, ne znajući odakle je ona tamo ni kako je došla. Zanimljivo je u ovom narodnom predanju, vezano za more, da ono nedvosmisleno ukazuje na prostor Panonske nizije, bez obzira što narod ne pamti mu ime, kao Panonsko more, Zvao ga je Žuto more. pod drugim imenom. Ali jedan je lokalitet jedinstven u cijeloj toj priči, to je Đerdapska klisura. Da, svakako. I da je nestanak tog mora, nevezano sad za konkretan vremenski period kad se dešava, ali da je prouzrokovan prokopavanjem Đerdapa. Pa slušajte, neko i da je seo da izmisli tako nešto, trebale bi mu dosta sitne pameti. Pa teško je neko odavde da možda izmisli priču o Đerdapu, možda ga nije ni vidio, ni Ma, čuo kako izgleda. Pa jeste, u svakom slučaju, to je, pa gledajte, sećate se, mi smo kao deca, ti vi ste mlađi od mene kudikamo, mi smo to čitali, ja sam dobio tu knjigu Cara Trojana Kozji uši. I akcentuaciji ne kaže se, oni kažu u cara Trojana, znači u cara naroda koji se zove Trojanski. Između ostalo. A sad ću vam dati jednu informaciju, što vi niste do sad znali. Postoji istoričar, Diodor, koji je živeo pred Hristovo vreme. Da, znam. I u njegovoj toj priči, u toj istoriji, između ostalog, on opisuje događaje iz vremena Argonauta i Herkula. I upravo kako on opisuje dešavanje gdje Herkul spašava ćerku vladara Troje od te morske nemani, Pa eto vidiš. mi imamo danas paralelu tog našeg narodnog predanja o Troji, trojanstvu i o toj princezi trojanskoj koju taj nekakav junak dolazi i spašava. Imamo Isto istorijski dokaz identičan, gdje je samo zamijenjen Herkul sa Svetim Đorđem. Apsolutno isti koji je posvjedočen između ostalog u Ilijadi, gdje se opisuje kako Herkul nakon tih dešavanja s Argonautima dolazi naknadno u Troju po darove koje mu je vladar Troje obećao za spašavanje od te morske nemani. Između ostalog na dar dobija i tu devojku koju je spasio. I tu mi imamo potvrdu da ipak taj Trojan i ta ima veze sa Trojom. A konkretno nam ukazuje i na približnu lokaciju zone gdje se Troja nalazila. A ona se nalazila upravo uz obalu tog nekakvog mora. Pa gledajte, iz tog mora Venčac se možda nije ni video. Jer gledajte, i druga pobrđa, ako vas nekad put nanese u Spaljkovicu, iziđete gore pa onaj gde okreće preko Rašca. U neka vremena ranog proleća i kasno jeseni, kad se magle izdignu i stvore privid mora pred tobom koji se uspostavlja kao činjenica. Da. Znaš kako? Bukvalan privid taj tada. Tako da, a s druge, pa to su, znate šta, treba čitati knjigu, pričam to i glupo je ponavljati, knjigu prirode. Tako je. Posebno Kamena. Kamen kad progovori, svi drugi zaćute. Pa, znate šta, zemlja kaže, kad je Bog stvorio Adama od zemlje, pa ga zadunuo. I onda je, kaže, on video da mu nešto nedostaje, pa se požalio Bogu, opet, čeka Milutinova priča, i on mu izvadi rebro i stvori Evu, koja ga navede na zlo, i onda, rekavši mu sve možeš, ali ne okušaj sa drveta saznanja, kao što je jabuka i tako dalje, ali onda, kaže, Eva pretvorena u zmiju ga navede na zlo i on okusi i sa njega, kaže, spade svo runo, jer on je bio sam obrastan u krzno, i kaže, ono što je uhvatio između nogu i na glavi, to mu je ostalo. Zanimljivo predanje. Genijalna su naša narodna predanja. Vezano sad uz ovu priču, kaže, znači i u ovom predanju koje ste vi, znači, čuli, da je prokopan Đerdap. I sad tu imamo jedan zanimljiv pojam prokopa, prokopavanja.
A Prokop mi poznajemo i kao pojam svetog dana. Ali Prokoplje, kako narod tumači taj praznik, u suštini to je vezan za mitske običaje vezane za rudarstvo. Treba i to uzeti u obzir, jer narod tome priklanja pažnju, jer ovde je, na primjer, na taj Prokopijev dan je ovde je i taj praznik rudara i tako dalje, što ne mora da, danas je to više onako jedna sporedna okolnost, ali, narode, sve ćete naći u predanju. I u mitskom i običajnom nasleđu. Samo treba čitati i razmišljati. Na Prokopjev dan, kako vele u Mačvi, Jadru, tog dana ne kopaju, niti se ko bavi zemljom. Pripovada se u Gornjem Dobriću, pokazivanju Petra Petrovića, odatle je knez Ivo Cemberi otkupio roblje u epsko vreme, da je taj praznik ustanovljen kao uspomena na nekih 40.000 mučenika, koji su kao robovi postradali prokopavajući Đerdap, da more odatekne niz Dunavo. Kad su radovi na ovom prokopavanju bili pri kraju, cara koji je onda zapovedao nad narodom o tome obavest, da se zadnji prokop obavi, a radnici da se sklone pred vodom. No car bi nestrpljiv, pusti vodu, te se sav narod koji je prokopavao Đerdap tato podavi, a dan kada se to zbilo obeleže kasnije kao Prokopijev dan. Zanimljivo je da ste vi, znači, ta predanja iz nepisane i nepismene istorije preveli u pismenu. Pa dobro. Zapisali ste i objavili to i u lokalnom časopisu. Pa jeste. Pa znaš kako, blagodareći naše Marko. Dobro, to je sad... U ovoj novijoj, ali pričamo o 86. godini. Da, svakako. Kad je to predanje zabilježeno u časopisu. Da li je uopšte iko obratio pažnju, da li vam se javio vezano da išta zna drugo ili da negira to predanje ili nešto? Ma nemaju pojma. Mislim, ne zainteresovan. Znači, u principu, nikoga ne interesuje ta nepismena istorija, a za koju mi očigledno danas pronalazimo debele dokaze. Ali pazi, ovo su ostaci ostataka. Dobro, jasno je da je to predanje promenjeno malo. Ali pazi, recimo. Da, dobro. Ali oni u suštini nemaše mnogo. Tako je. Pomenju aktualne ljude i vladare i okolnosti. Nevjerovatno je sećanje na sve to. Jer pazi, on ne bi ni mogao da zna. Jer kao što u narodnom predanju desi se, kaže, došao neko naš sa 3 brata. Pa tako se zovu po 3 familije. U suštini, od te 3 braća nisu mu braća, nego sinovi pa možda i unuci. Da. Ali dobro, hvala mu. Vreme prilagodi promeni priču. Upravo to, mi smo sad pronašli mnogo tih predanja gdje upravo taj Konstantin u stvari Trojan ili Trajan. I konkretno smo pronašli recimo knjigu iz 1917. gdje su istorijska dešavanja predanja iz Rumunije, gdje oni lijepo kažu doslovce, naš car Trajan je probio Đerdap kod baba Kaja, ispustio vodu. A baba Kaja kod Golubca. To je upravo, znači, ulazak u Đerdapsku klisuru, tamo gdje u Argonautici, kaže, iza posljednje krivine postoji pregrada, brana koja je radila, čiji su ostaci ostali. I sad, znači, ta narodna predanja su blago varirala, ali čuvaju, znači, jednu nepisanu istoriju. Posebno je zanimljivo, vrijeme vladavine cara Trajana, poznato je da je bila 2 dačka rata. Prvi koji je tim nekakvim pontonskim mostom prešao u Dakiju i jako brzo se i povukao. A postoji priča o drugom ratu za koga uopšte nigdje nema pisanog traga. Svi tih istoričara tog vremena samo pomen prvog rata i ishoda drugog rata ogromno bogatstvo zlato koje nosi u Rim. Pa dobro, ono što je, na primjer, ta priča o Istrosu, o Zlatnom runu, koje šta drugo, mislim, sve ukazuje na vreme, opet kažem, kad je Bog odobre po Srbiji čovjek. Upravo to. Znači, ta narodna predanja
da bi naš narod imao, nije mogao da pročita iz knjiga. Pa znaš šta, knjiga je njega obesmislila. Iz kog razloga pričam i tvrdim? Škola je opismenila narod, ali mu je uzela dušu. Jer vi imate kod Platona koji se borio protiv formalne pismenosti, smatrajući da je to spoljne znanje. Jer kao sad, na primjer, na ovom Sokoćalu desi se nešto, pa unakaze predajnike i sve što si ovdje zapisao ti više nećeš moći ni da čuješ ni da znaš.